Kuzu Zambo, welcome to Bottom Kitchen in Bangkok. The most in Bottom Kitchen ki jinda in shodola mogi nga chilu nima gi to na me dilu namni samme kadiche seshuni zidira shuna. Come with me, let's go inside and explore Bottom Kitchen together. Kare ki zina nachiri ki duke khamno zindara nanu katimchi khatto zori yuka kara zikil firo seshuni ele derigi lerim zumchi dorachin je thambara thapsa chita ele zori shun tarsagi yesu chuchida chikalu ache chetina ni lerim ane betri seshuni ni tsonang diso imba chindore nama pyini in seshuni la jibe sawi mosamta. Look, there are so many Bhutanese cultural items here. I feel like Bhutan in Bangkok. Dizumbera, chechachage, nosundebera, tanto wong sishuni. The chechachap, yakapshin kami dundun tabigi beru. Ele songjelgi dune Bangkok no jendigi bere, karagi Bhutan kitchen no jenna sishuni la. Nachiregi duk yakapta keba gaje mebabe. Bhutan kitchen no shigo jusu madukduge tobe sishuni la. Dizumbera. 네, 보통 kitchen ki jinda digi achina pesha ta digi namdi naluya lahabera nachi chachalo tugi tsewazi digi be taxi nalu su digi be shigo disu yani be achilo nani yu se shuni ane boda chache momo chache ani mado be nachire gi du kya kamnalu nanki gi shigo disu ane be achilo nani yu ilwe nachi kadi che se shuni alepa be digi bere songkadi ding di jonu wi yawadi chi tabdo ho se shuni la analema je hapsa gozuni karagi zishuna. Chewi me long
we belong to.